do so, man. What to say? I'm not down my own. Yeah, nobody I say. I don't pay boy. I say nothing. Come on, send ye. Fin about the idea. And then I cost so free now. More a year Paul New Year. Ya. Jachi Gracie wa I see her. Evra. Adam Finfin. Ena Charles. Poku so. Eda ni mono. And then a crowman can. Then I cost so trump for nature. Me da so man hin na idea. Send me Assin no ibusu a ehuru no enya asem keto akra ma me sha se kwa me pensi bia bi ansa kra na maba be du ku ni impempe no se wo hwe campaign na ekoso ewo Assin no ta ni kakwa ni na ene se o hwe NPP osono ma nyoku no ene igu Assin hanom a omo na mafa tanso ana NPP NDC tinyama nyoku ni nso na mafa enya asem keto akra na ohwe induma ashase ekoso ohwe enna mabedu hanom no na emeburu do na na ashase a ye de omofa ensanu dwuma mu a omohwe na mede masonso from nem no akwakoye NPP afro no ana na omobo anomo ye se edwuma bi sai no enya asem keto akra nti oman te obe pie ma sen hanom de ani ahanum bisu a ehuru pa na sene udi kan ediku ga na sa penalty ade a omo ahwe aye balloting no na no kuada ana mpinfo ehwe ikrosi nomination file no na omuye na na oso mohwe na omode balloting ikini ehwe na omode hwehwe so a omuye no sei na balloting no kokoye owura Charles Opoku a bido na enyim no Assin han titiri ene atin ku anomo ese akosia ba no ono ehuri di kan a no nyame ya dombo tine ewuni de to ewuni so se by election Assin no ta hanu di ekega owura Charles Opoku a ono ana ohwe na woti franka NPP afemu wejina me afune to aba na wakafo di bidre aba Assin North ese MP no ono ana behwe a ballot sheet no already kan was so sanso ana ohwe a ya maame a ono etu franka ede ama the Liberal Party of Ghana LPG ya maame a ndi no ene Benis enyonam tefenu ono ana ohwe senior ballot no ko na ono eto osumienu ende ya ye to aba o ma hene ya maame a ono etu franka no free LPG afano ono ana obehwe na wato sumienu sanso ana owura James Jati posting ono eto osumienu nta inti sa pepe ana tie anya asam keto akra na me ade ana nipa nan ana asa danu mkwada no nipa mako nan ana according to EC for no omohwe iye omuti echro ba este omo enya pepa se nkomo behwe na omo etimi ejina na Assin North abatu a eno ede enimu no omo etimi ahwe akwa nka na mum ni nyinemu no enu ade ya ana Assin North according to maame ono ena electoral officer edema Assin North no ya maame Christabel Okan otremu a enu ade ya omo honom no ena ade a ya maame ba ko ono ehwe etro eba ya se nko present ko gina as independent candidate ni di no Agata Abedu o ti da bi ono na kan na mum no staboa nti enura anopana no ohwe strong kata de koya ya maame Christabel no anstansu gina na nato ehwe two car free Assin North e de bar region eno fifi mantema hin krogwe chepkos ma omo heba bedi hu dwuma nyina nti o man se obisa ya na sa na tie okay na parties ni mienu minim so o ma tie gumu na o hwa wan pa na se na ho keka wo soro eba campaign no a campaign de o man akogina NDC ni MPP so NDC ni MPP no mo ho odin ye pa na eba che se MPP ni NDC LPG de so o mo betwam akọ Omu mienu no why na why intensify the campaign pa executives ni omo 3 months ni betigum ena kroma no so a omo ye party fo no o sha say na eko oman omu mienu nyina oma ho de no untimi nkasa NDC bia ebro MPP bia so sanse nra ohra NDC ku no omo achiche omu ekuokuokuoku ni a onam breku ena breku ni a onam akonfo de na makonfo de ni a onam asempa na ye na masempa na ye the same thing so na MPP for so ye MPP for so ni a onam asengangan so na masengangan nti no te we na nkurase a we so na ma
internet and say MPP or some of your calling na and almost so baby falcon. That's name this one so I almost take a more cool into no improper idea over campaigns in the sea go attend not Hanomana. Oh man, Omuni now be a hoarding no, make us a semi be adding a hoarding ashimono. Tap penalty, many over John the Melopan and the moon 50. Yeah, or they or her now or the campaigner. Now I know any time get to her, Samaun to me more, or the almost leave room, or Assin not Hanom. Okay. Campaign now, and ask him get to Eric, Mammy Fonsi, I mean, him say, you know, everything get a who do be brave.